voin hi August ni ni thotran ni ania zol nei ten an lo puan lok thin thim thua ni khan zofa te atuam ta em ni ti mai turin chiao ral thanglama zofa te chena Mizoram lam chu covid sileng kara ramri buaina wangin Thenom state Assamin shek pintumin an beya silai te hiala puaka boruak sam tak noya Mizoram chu au mek ani chiao ral chak lam Myanmar a zofa te chena Chin state po sipai ro wale nun rong tak noya covid sileng noya mang ang takin an au mek bok ma se zofa te hi minjong chuak tu Abrahama Pathian Isaka Pathian Jacob Pathian o mangai khan min lam chi alo ti khia in thlamuang takin lalpa lam hoila a hena in koltir phot mai teng u ole Myanmar lam thuthar kan hriat ang le thuthar update then khatte kan an tuang le don ani Myanmar sipai sarkaran ho tulu ber senior general min aw line chuan andrama multi party election buat sai nge atiam akai hruai sarkar chuan Association of Southeast Asian Nation in Special Envoy tura arwat po thataka thopui a in pei thua soibok sipai ten civil sarkar thuneina an hne chu tanga tharuk nuwa minaw hlai hian nimin khan television a thua soya Myanmar chu Asian thopui turin a in pei towa Myanmar a Asian Special Envoy po in biak na nei pui a in huamani ati voin thotran ni hian Asian Foreign Minister te hi an in mukhoma Myanmar rama tual chung buaina le tharum thona thlengte ti topa nei theina atan le sipai sarkar le a eplu ten in biak na an nei theina tura hmala turin Special Envoy ruat an tum ni in soi ani min ang hlain chuan democracy tundin le ani ngei don tia soya ma se hun tiam ero asoi lang lova state of emergency po August sang ni somni pathuma hian li ani ang ati kumin February ni khat khan sipai te hian Aung San Suu Kyi kai hruai civil sarkar thuneina nge chu in Suu Kyi i le hruai tu then khat te an freng zuya sipai te chuan hei hi nikuma anram in thlanpuya Suu Kyi i party National League for Democracy NLD chakdana thil dik tok lo om wang ni in an soi civil sarkar paithlak ani nu hian ram chung mun sang changa sipai thuneina du lo na lan tirin nor huai khot alani renga buaina te chuakin mitam takin nunna an chan to ani nimin thleng khan mun thleng kata chon sipai sarkar du lo na lan tirin nor huai hot chun zom alani tual chung buaina thleng wang hian public le private sector po na thok mu mal theilovin an oma ram rilama helpo le sipai te in kana po arwat chhole bok sipai thu nei tu te chuan sipai ro relna do dal tu te chu firfia kan puanga min aw line chuan tuna chuan firfiak then khat te poi khoina thlen thin ti lo chu rampum huap chuan boruak po atha chho to ani ati activist group assistant Association of Political Prisoner AAPP chuan civil sarkar paithlak ani tanga tual chung buaina chuaka sipai kut tuarin mi zakwa somthum pakwa an thi to ni in an soya mi sangruk zakwa somkwa velman ani to bok ni in an soi sipai lam chuan thizat an talan hi ataka chuan atlem zok ni in an soi ve tlat thunga buaina chuaka wanga thia hian sipai po engomozat an tel ni in an soi bok Yangon town Okalapa township Nandawan bazar bula sowu damdoi dora damdoi leitu mi sang chuang an in tlar lain police kalin covid dan nen ai min lo hetiang hian a lei theilo thu nei tu lam atanga order ti in nimin jing da sari le chan ve vel khan dor an kharui tir covid that ve fin Myanmar ram anwaya mipui tam tak mang ang taka adom mek lain damdoi leiturin jing da livel atangin mipui anin tlatran toa mi pakatan inoza ti sen ti tuina damdoi injection na bur nizel zorchu ani lain police lamin dor an khartir ta ani damdoi leitum jinga pakhat chuan kawat thlen ve hun chu jing da nga pel hnuwa ania chuti lai chuan mi an tam khop mai kan in tlar puta Nandawan bazar kan thleng hial mi sang khat vel hnena an pek chuwa hnuwa an pek chhun zom to do no thu kan hria anu loka police somni vel sipai motorin anon thlenga damdoi leitu ta chu min hotir vekani ti in asoi
covid sikai dam lo upalam te chu thi sen khanga stroke an nei thei wangin thi sen ti tuina inozarparin sodium injection 0.4 emo 0.6 damdaw hi doctor 10 an chaw thina an injection ngei angai thina wangin market lama awang to hle ani chuti lain siu damdawi dawr chuan a ret pa ngai chiat sangria zakwain an hral chuka damdawi dawr then khan le social media lama chuan inoza injection na bur khat hi chiat sing ni atanga singa thleng an chiarin an hral chuak ani tuna chuan military council hian mipui mamo ngoi oxygen siamna khawl thununa wantlang mipui hne na hral chu a khapte covid dam lo te en kolna konga tom ngai pol te mana thu zo fiana ani chin te mipui a thlona en kol tu doctor le health worker te aman thin na pialama mipui mamo lai damdawi zawrh thlengin a khap chho zel ti chiang takin a hmu theia sipai sarkar hian arammi a mipui te hi ngai tuana ther te pakhat ma anei lo ti a chiang tak zet ani CRPH Committee representing Pidon Su Hluto NUG National Unity Government PDF People Defence Force Pol te chu reilo te a an ral vekang ti in military council member a KNU Pol atanga chuak to pado man nein maung chuan a social media page sa aziak Myanmar politics thipui te ti thupui manga a article zia chuan sangkha zakwa somsari vel khan governor hlui chu etnik mun lama kalin parliament democracy party adina ral thuam kenga che dan te 88 kuma mipuin lung oilo na anlan tira democratic alliance of burma le all burma student democratic front te din ani dan le akal phung te akhai khin kwal vel ani chuta chuan mimal thil ti theile miro pui tak te kai hruai pol te pon khwarei an dailo politics le mimal thu neina omlo mipui in telkhom din CRPH NUG le PDF pol thu neina lak le tumna bak politics aim le objective neilo pol ang hi chu reilo te a anral le mai zel ti ka chiang ani ti na ta lang padoman nein maung na thu jiak chung changa National Unity Government a Union Minister of Human Rights u wiang mio min chuan NUG le CRPH hi thu neina du wanga na thokani lo mipui kota thu neina hlan chon du wanga ni a chan chu in thlanna tanga mipui hne na pek thu neina chu pong sual ni in mani thu neina nan chowa thil ti military council hi kan do me kani mipui thlomna a kalpui ni in mipui chang ma atana ti kan ni chu wang in kan thil tum zong zong chu mipui chau hi mipui sarkar mipui chau hi mipui ham thanna thok thei ti system zonga thil ti kan ni angin tun tum chu kan nei sa reng ani chumi awang in kan chak nge don ti ril ru kon pusa to bok a chan chu mipui thlomna le hmangai na kan don wang ani ti in a chang le hmalani padoman nein maung hi current National Union KNU a Central Committee member ni reng thin kum sang ni song pahia Thailand atanga China jin konga man tok Myanmar ramathon kir helmang le fir fiak pol ne na in ham hoi tia thu boi siam sang ni in dam chung tang tura chung thu relani ma se president Thein Seinan tang te ngai na thiam na lan tira a chuate jinga khan atela kum sang ni som ni in thlan khan KNU Pol atanga chuakin current people party KPP atangin patanto township people parliament member atana in candidate ama se atling zo lo kumin February ni kata sipai thu neina an pong lak nuwa andin thar military council pola member ni pha in khothlang ramte mi hrek zinga atel ve hial bok ani ningani July ni somni pakwa zan khan Kachin state a Kachin Independent Army KIA ten sipai mun pui pathum anbei tual chung sipai tele civil mi te soidan chuan in beina hi mogaun le waimo ania he in beina wang hian civil mi hliam tuar an om ti hriat ani ningani zanda somle chan ve vel khan brigade ngan huaya om KIA battalion thum chuan waimo a inkul Myanmar sipai light infantry battalion somnga pariat na chu an beya an kiang hnai mai om tual chung mi pakatin Myanmar naw ni usa hril dan chuan zan lai vela po waimo khwa le che vela
silai ri hriat tur a awm deuh reng ani a sawi zel dan chuan mi kinia atanga northern regional command in laipuia an rawn sai chiam awangin civil mi pahnih in thiam an tuara pakhat zawk phei chu a ngai tu awm hle laipui in bus station le waingmaw a buasawng road a Kachin Entrepreneur Association compound a den awangin mi pahnih in liam an tuara liam tuar pakhat zawk hi a hnu rei vak lo a boral zui ta ani van duai thlak taka tual chhung mi boral to hi wang li kum som thum paruk mi ni in company a thok ni in a chen na la hi sipai hoin an ka fu in laipuin an ka pani in kana thlentuk July ni somthum zir tom ni zandar thung vele KIA te hian moni in district ka khopoi mo pani mogaung le kamin in kara om maran ka town checkpoint an belia an ti chevek nia thu don ani KIA lam hi military operation command base thum chu laipuin voi somthum vel zet an ka bok mogaung na military operation command an mani Burmese tunga Saka kha an ti mai hi zandar thum le chan ve vela an kap ni in helai hnaya cheng pakhat chuan a soi zana chuan khoi lam hoya ka nge a hriat lowa a puak ri wan chu kan hriat thei chuan ani mai a tu zinga chau heng mun te hi kan bei ti kan hre ve ani tuna chuan boruak a re rui mai ati KIA information officer colonel nobu chu bogaung lai waimo in beina chungchanga hian Myanmar news chuan biak po tumin a beya chanchin bua sai lai thleng hian KIA lam tu chuak hriat thei ala ni ri lo colonel nobu hian zir tom ni khan tu thar la khom tu te hena in beina a thlen ngei thu le civil mi hliam tuar an om thu hi anem het ani ninga ni zana military light infantry battalion number somnga porian na be ani nu dar kar khat vela laiza a KIA mun puya tanga ko thlang lam lawak lo Myanmar sipai mun om te chuan laipuin Kachin lam hi anrin ka hlom ni in tual chung news report sang sanga talan ani sipai lam chuan tun thlengin he in beina thlenga hian thu chu an la nei tuang zel ni na lang ninga ni ve khan sunset ma lam kut kai le mu se township in kara sipai mun pui pani chu KIA te hi anan be boka February ni kata mi pui sarkar paithla kan hi tangkan sunset malama KIA le janta Myanmar sarkar sipai ho in beina hi al chuang ngal ani bera Kachin state thlenga kangkai jelin tunrin munapo in remna a in mun sang in beina thom thangwa in Myanmar ram ala luata zel ani hi apar sagain region a kholian tak kolin katha Tidgai township a nasatakin janta sipai nun rong tak tak le poisak nei lo te hi an lo nor le towa karma sa tho tan ni phei ka chu Kachin state ta sugu bula irawadi luya sipai long pasari ngot an lo bei ani han chui ki lekela sipai ten mi pui thlan sarkar pai tha thu nei na an in pek chok ma atang khan KIA hi Myanmar rama helpor sang te le sarkar in ka haina thu thung pui nationwide ceasefire agreement signatory zingami an ni lo sa thrimthima ma se sarkar na siam tu NLD lam den ani mi thiam viawa in rem lai lok in biang na te po nei thin nge nge sipai ten February ni kata sarkar an pai thla ba ka bi pui an chet dan du lo na lan tir tu te an bei zui tak chiama khan KIA chu ron tong chuak vatin mi pui lung oi lo te an thlop thu le an ram ho Kachin state huam chunga sipai te thil ti dan du lo tu te an veng zel don ti in thu chu an siam hal chat bok ani ninga ni kalta chhun lai vel khan KIA te hian san state malama sipai mun hi kut kai le nam phet ka in kara nam kain leikianga om le nam phet ka le mu se in kara om nam po leikianga sipai mun an beya KIA thu puang tu colonel no bu chuan KIA chuan heng sipai mun hi te hi laipuin an kam ni na soi tun lai hian mun sang a in beina a thleng dot zuta mongko area apo in beina a thleng ngei ani ti in tual chung silai puana sat thu a soi mongko hi sanste le chaina in rinan hai te mu se township phum chunga omania nam kaing le lei hi kut kai ma lam mel som vela om lasio le mu se thunjam tu ani nam kaing le atanga hlalo te hian mong u lei thingtlang khuwa oma chu khuwa chuan ram chunga ral tlan da khona mun ho kho ke ma om bok he ke ma om hei ja pakhat chuan chun dar som pakhat atanga dar kar khat chung vel chu lai pui puak ri an hriat thua soya
kut kaya tangin an mani beitu KIA brigade juk nuaya battalion kwa ho hi lai puin an kable ta sipai mun pui dang te poin an kalpui ve ni in kut kai khwa a cheng patina soi helai mun hi KIA 9 battalion chet tat na mun ania lasio le mu se kong puya po hian voi duai lo in beina lo thleng to nge nge July ni somni pukwani ngani ve khan second region kani township puam chunga jipin twin khokiang ram hwaya sipaiten an tha mi pasari ruang huani anni hi thole ni tlaya sipaiten khuwa an hal thuma an man te an nia anni pasari hian mi par vek ni in ruang atang hian leidana tel lawa soi saklum ani ti atriata hemi nu lok hian ruang panga charbel ani bok sipaite hian tun hai khan kani khuwa tangin mi engoma za tan mana then khati civil mi pa ngai ani lain then khatero sagain khopui lian bera mi pui veng te pol moniwa people defense force mi le sa ani Myanmar naw ni usuan heng mi te chin chang som deuh mi pu kwa lai an zot kwala an soidan chuan heng an ruang char te hi ra phlak taka soi sak le tan bun rem rum ni in khua ami te po in ruang pani bak tu te nge an ni an soi chian ngam lo kopin an soi sak mel hemani an ruang hu ma sak ho hi kum upalam hlir ti riat pani rual ban lo pakhat le kum song pari ta tanga som thum vel tu ruang pali ania video clip pakhata alan dan chuan ruang pakhat chu akut phual sak chunga amit mu ker chu sakania mi puite chuan aul sam zong in an ruang charna kianga hian an phum thata hlomani ruang zonga kalvel po hi an ngam mai lo thina a chan po sipai ril ru suak sulu tu kho hian mi puite ra tu ra pu bom an lo phum ma yang ti an lo wang ani MPDF chuan an mi le sa te sipai an lam bun thu le an mi te zinga poruk chu an thiamo man an ni thuan suya an thu puang tu chuan in kana atak chuan pakhat chia thi thu le midang te chu an kel hiam tuar an ni thu soi juni som pakhat le som pani khan in kon thar le palu jawa khwa atanga sipai ten an man mi som panga ruang chu kani khomi ten an lo muak towa kan ruang mu ma sak pani te chu an maya chem te zai chiam ania kut ke ti tia sak te ngong bung lek lek a zai te an fu ke tan chum te ani hlom kan rin dan chuan an dok na lama an hai sa chiama an maya te an zai sak ni in alang ti in ruang mu tu zinga pakhat chuan a soi thlalang le video tangin heng Myanmar sipai ten an soi sak hlum te hi saruak ke ma saruak deuh thua da an kut phua sak le an mit tuam sak te an inok mai atam zo ki kum som thuma tanga som ngai inkar an nia au pa beri kum som ruk mi ani an zianga hian pa le fa pa pani mi pa u nau pathum an tel nge nge ka liam ta mai po khan Myanmar sipai te chin dui lui zo in lui kama mi omna piang an suwa sama in tam takan ti chiat ba ka civil mi pathum rai pual telin an diam bok tun haya sipai ten kani township an hai sakna wang hian thingtlang ko sang sang panga a tlan chia mi sing khat vel an ting towa azat chia hi media lampo in an hre thei bik lo ani Myanmar Armed Force Tatmadaw chuan Air Force lam ti chang tun lama tran alana sa le Russia China Pakistan India ramatang ten ral thuam tun lai ber te achulu zel ti hi aru kin a hriata chung ral thum a chok lu ta chu amana tur lam chu keini lo hriat ve phak ni lo ma se Myanmar hi aram thenom China Laos Thailand India te nen chuan chian thatak kan nia Bangladesh nen eroi chuan Rohingya Muslim te chung changa anin ba urenga an du dan ai mumil thei meu lo tun hnai mai a pokhan Myanmar Navy te chuan suiti chaklok Bangladesh tui pui nena injina vela naval exercise ania Myanmar indo long tha tha tuin hoi long chenin sipai nun chan anjira Bangladesh sarkarin angai mo hle ani ka tun hnaya Google map atanga alan danin Myanmar sarkar chun Bangladesh nena anan ram rina atanga mel som kwala Cox Bazar Rohingya Muslim refugee camp omna atanga mel za somli Chittagong atanga mel za somruk le Dhaka atanga mel zani somli la indo thlona tumhmun alo suam ru reng ni in soi ani he indo thlona tumhmuna hian Su-30 te fighter 17 Thunder jet fighter te chuan Bangladesh lam ram khoi mai po hi tuibur hum da chung lekin an khoi nei thei don ni in he mun atang hi chuan alang ani he indo thlona tumhmun thar hi adung metar sang thum zan hi vela thui ania Su-30 le fighter 17 te chu du thalin an chetla thei don ani
heng ral thuam thatak tak hi democracy ngiat tu Myanmar mi puite beilet na tura sipai sarkarin arwa man dingei turangai ani ole viewer te hne nangin na hanzep vele tiang kan channel la subscribe saklo te khan subscribe ti ka min lo me sakin notification bell kha medlein ola inda don nia